pamuruma no wariko bawa no nyambe wekera sonerai toibwa kwe itonga bikweto kunigila manto yagenda mwire yuyu atonga kyote koneke na atune bwone nto tuwere katobwethie maandamano toye torume mbeweke na ndereba ntwete atonie amuswe ya tonie mwiri no ntoto teomba ko mama tugo ko mitota mama na kiriario keke nene oteta tote kuwa mbutwe nau eso iba indanete otuko nimbwerere na muntu aso wakaura batu anto bankiboeka tukona we itara kurake omosi etwaura kairi okuro nyakuro ekakware mwane atemithia ataka orina kuro ekware ko batu ntobora tukwira thirikari ntatu itekirerwa mwanka ntobora tukwira thirikari ntatu itekirerwa mwanka mkitonga menyeke inetire untu banywerete kamwana na kuwa batekira mwanka bone kimba kia itonga kana ari moyo na thirikari neyo kiontu bono orito ndio kya kwethi turakiri ikuthira 10 days tutira menya umora bukari na tutira nda kwaria ya woni munete gekura ne siasa kwamberia ruare nde mukombozi nye itonga kethira kuri mu itongo kwingilia manto ya twamwe katharani tumengo fadhili worwani inkuriara sana kethira kamwiri itonga yute na umana orera nkoleli nkona nyana asa kaola antu ibaguthikuru nyabariete meri thirikari yene ntu binge muno byombo tutethie kumenya mwana wari bena kuruche kununkira na kethira nyandi cia ibakure mwibe nyana ofisa barabange ba NIS ko inkutukuromba sana tukaenu na kanyu tukiro itutethu na tututethwa batu katokonu mwere ywe tonga na tokara konu mwere ywe tonga totekira na twetete katomugera tiaro murungi ni karika kinyatongeria baki siasa batonyerete areo muriongi saya mkombozi na kuwa boti bwakauta bakathiatana na mantu ya utiera family ya itonga kuona kioto toteko mama negatogwera thirikari atire totomerwe babe batowati no kinyami undra wentwete twendrwe kuo ibo wetegerwa twendrwe mindra twete na imuntu noro awaekerwa kinyari nyene kana kiorone kana muthika mundrene mantu ya kwamberia ruare nkayukiria tukayukia atua nde mukombozi nekenda tumea kinya Nairobi tumeyo mantu ya weta nae na mbere tukaini bobu thirikari kinyere Nairobi nekenda tumenya thimwe muntu we kwirwa aina thimo o maibu kumenyekana nonto na ringeri thimo noro muringerete ariko ario nebio tomasi AND bare aku university rotererwa thimo bamenya no waringere tonga thimo tu otuko na kinya barabange na bare na muntu wo kusika ibabati ochungusha thimo chiae chio bamenyekane nimbi baracia na nimbi bieta nae na mbere nkiripotera Weru Njumaa kuma Kipkone Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa. Kungina ku Rais Ruto nekirite kirore ugaibwa kigina kia bilioni 685 gatantainya irigeta kirima county kwambiriria Ruju county ya Nairobi ikaigwatira kigina kira kinene buru areka mukira bilioni 20 mbecheji ikarekerwe muno kirima tuja gitomita roje ogima barabara na stima gekira kirore ontububu Rais Ruto na kuthingatene na tongere bangi ariane amwe na munini wa Rigathi Gachagua Musale Mudavadi Speaker wa Senate na bangi Kadhumba. For 115 of the Constitution for the presidential assent of 2 Senate bills, being one is the Equalization Fund Appropriation Fee Bill 2023 and the County Allocation of Revenue Bill 2023.
Tukitana mbere na nteto ingi na ndi mbunge kaunti ya Tharaka Nithi ikamba gwetera mwanka mathina jama kaunti na rwangiro michara jathire kenda bamukira ripoti yege michetho ira yetere na mbere kienine gya kirubia bobwejete Njumaa MC wa ward ya Karingani nwe Muriithi Gaturo gukya biuria gukonia mbecha na kinya barabari michetho ne unandi kenda biuria bibibicho kwa bobo bukamba gwetera mwanka mbungeji ichokere ringi tara tukumenyithwa ni Samuel Gaishima. Mbere ya kuingo ikaro kia MCA bakaunti ya Tharaka Nithi mwambirio ni wa kiumia giki nuntu bwankujenio ireirio katika thirikari nene na MCA ikonie michara yago ikaro ikigeterete ripoti ya mukaririgiti wa kamiti ya mbeu mbithi michetho na mautungata mekio muntu ikonie michetho ya makaunti ya Kisa ira ya ruthikire kienini ya Kirubia mweri-ini wena mwanka uju mantu mara MCA wa ward ya Karingani Muriithi Gaturo arombete kumenya na mwenambia ira thirikari ya kaunti ya tumire kiri machindano mamu. We are that from 29th to 30th April 2023, Tharaka Nithi County hosted the Kenya Youth Inter-County Sports Tipped Talanta Mashinani in the football, volleyball and basketball disciplines for both boys and girls in the age bracket of 18 to 23 years. In the statement, the Chairperson Committee on Youth, Sports and Social Services is to respond to the following. 1. What is the amount spent by the county government of Tharaka Nithi on the Kenya Youth Inter-County Sports? Kindly provide a brief report with a breakdown of the expenditure. Nkuruki Gaturo na rombete kumenya achethi baraba achethithirwe kiri michetho eno kuma kiri wa kira wadi na nkuruki wewa ikwari na anto kana ikundi biatethirie kaunti no kuthuranira michetho eno kimbia. What was the number of participants from each ward? Kindly let him provide the list of the participants in each of the sports, indicating their respective wants and the discipline in which he participated. 3. Were there any other external sponsors who sponsored the games? Kindly let him provide a list of the sponsors and the support that they offered. Ripoti eno ira igapeja no gorera speaker agatangacha uchokera wa ikaro ejititwe gorera kagita ka michetho enu kwari na matheta matimu cia kaunti no guchethithia achethi batimu cia university baingi bago kuma kaunti chingi. Nkiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima. Abodaboda kuma Tigania Central ni batari kuthithi ikundi na gutiandikithia kenda kwimenyera amwe nabo ni boritwo kweja amwe na kinya kugwatanira na maabisa bokaria gitumi gya bubo ni gutigira ni bagwikaria kumana na wagagia borabo tigirete bamo bao ni bakuragwa na bange kinya kugwatangura rio ngwataniro eje ni rigiri kinya kuthiria wamba bobikibiki borabo nekete gutabarikia. Watu wanauliwa sana, si ni kweli? Nataka uelewe mtu yule anaua mtu wa nduthi akiiba pikipiki ni mtu anamjua vizuri sana. Yule hakujui hawezi kukuua. Kwa hivyo kuna maanisha mahali tunakaa tuko na wahalifu. Yangu ni kuambia wewe utumie hiyo pikipiki mzuri kwa sababu serikali siku hizi haina kazi. Si mnajua hakuna kazi? Hapa kwa DC iko kazi, munaona iko. Kwa OCS iko kazi. Kwa hivyo kasi si ni hiyo pikipiki ambayo unakula. Mimi nakuambia uitunze mzuri, uiendeshe mzuri barabarani, utii sheria. Sawa. Na ile pesa kidogo unapata usipeleke kwa pombe. Hii maneno ya insecurity tukishikana mkono na nyinyi. Si mko na groups? Si mmefungua nini? Ma WhatsApp. Saa hii pikipiki ikiibiwa kunati na iweke kwa hii simu, kila mtu amepata, watu ya stage hapa amepata kikuchwa mchiniporo. Hiyo mtu atapita? Si atapita, atapatikana? Ni nini hatuna? Kwa nini hatufanye hivyo? Na wale wamekataa kuingia vikundi bado na wahimiza muingie, manake kuna shida. Kuna shida. Mnasikia? Ninawahimiza mfanye nini? Muingie vikundi, kwa sababu kama hauko kwa kikundi na uko na shida na chairman wako atakutetea vipi? Huyu ndugu yangu mtu atakutetea vipi? Hakujui. Sasa wewe utahangaika peke yako. Pikipiki imeshikwa, hakuna mtu atakuja kunieleza, lakini wale wako kwa vikundi, yeye atakuja ananiambie pikipiki za watu yangu zimeshikwa
naomba hata ufunge macho kidogo tu uwasamee. Tona tutemeobo empower tutena ikundi. Sawa sawa? Tutemeobo empower mwaka umono mwaka twethetwe ngurupu na imwe. Bitheni mantu ana Ruiro. Tunataka watu wafuate sheria na wa comply. Lakini kama economy inawafinyilia, sisi tunaingia kama serikali kuwasaidia. Na hata nyinyi mnajua vile mheshimiwa anawasaidianga. Na amenihakikishia siku ya leo kuna ile schedule tulifanya 2022-2023 ya CDF. Ile tunafanya 2023-2024, ile mwaka tunaanza kesho. Ameniambia anaenda kuleta program yenye itafanya wale hawana license wapate license. Hapo. Na hiyo tunaenda kusponsor fully. Si kulipa 5,000 na unalipa hiyo ingine, hapana. Tutaona venye tutapanga. Kama tutapanga watu nusu watrainiwe na wapate license, na hiyo maneno ya license iishie hapo. Kuwe na license. Na akaniambia niombe kwa nayo CPD na OCS. Tafadhali hiyo maneno ya license kwa sababu ya economy. Na wao vijana hawana pesa. Tusipeleke mbio sana. Kwa sababu wako na mpango na anakuja kwa train yeye mwenyewe. Tugitana mbere na tuingi na andika kamiti ya mbunge ya seneti ira yutaga na guchunkune karikara Shakahola ni chemanite na atongera bikundi mwanya biro bya kindini kenda kwenja na gutegera na ndene untu bubo nyare mbunge eje itari kirimantu mwanya jareo kurekana na gutegera untu na urumwe indi bathingatire barabombere gutethuka kenda kubatara na gutigira bari na uturu bobata na kinyoguni. You can start. Kamiti ya bunge ya seneti lego sonkuna kaumo gaikubule bionekani entereja Shakahola kaunti ya Kilifi na ile kuilegelo kunenkana amendekithia nyuma ya ntuku 90 muthe nyomde ni thilwa kithithia gikaro na thomikire mathomo ma kidini kuma gisukuru ja university mwanya hamuna ataalamu kirogi mabama thugania. How many bodies have we and quietly Mackenzie is still enjoying and being given food and saying, oh, kitawaramba. Kile mame mamendekithia mathomi baba bakidini kire kamiti ino ni atekithire kwina mibango miega ya kulungamira utithia na mbere bwa makanitha na balaba gwitithia na mbere makanitha bethiro bakithithia bobo kulingana na watho. Kulingana na Professor Damaris Pasitau wa University ya Egerton kwino bataru munene kwithira kwina watho bulabo kithira bukingira maunjo makulagithania kwithira makona no TV ni. Professor Damaris akiuga maunjo maingi methagiro mema banganie na balaba tumikaga nene ni antu balaba na mawathe. Fine, pray for people. It doesn't have to be dramatic. It doesn't have to be they fall off and wake up and suffer and their sticks and taken. It's just so scary to me that nobody has ever thought that this is against human rights, this is against their personal dignity as people already facing so many health vulnerabilities. There is also the possibility of they are stage managed. The miracles are stage managed. Majority of them are stage managed. So I think there is a ministry that is involved in that. There needs to be regulation of that. As far as self-regulation is concerned, I find it very problematic. Self-regulation needs a bit of support or a bit of advice from government to say, we need you to have tools, skills, and, a certain way to conduct business. We need to bring a bit of organization in the booming faith industry. Kile bande ataalamu ba ugima ba mathugania yendekithia lao kile kamiti ino ni kulekerua kwa thuganiro ba Shakahola baingi bala baingi letwe nyuma ya kulega kulia. Ataalamu baba bakiuga baingi ba thuganirwa baba bena thina ja mathugania
na kila kibatele kuthithika ni baguthetherua. Ataalamu bagwitũkĩra mũtongere wa Boniface Chitai ni baurite bungeni ya Senate gutetheria kire gutigira kwina uthomithania baugima ba mathugania kiri thirikari jamatora. We need to intervene and have these cases dropped so that we look at these people as victims rather than criminals. We also need to fully implement the recommendations of the Mental Health Task Force report. The Mental Health Task Force report it was a report on mental health and happiness of the country. If we can look at those recommendations on what Kenya should do to move forward in terms of mental health, I think we'll reduce a lot of these cults and the need for them. As Senate, we propose that you champion for investment in mental health in our counties. Kuma muji munene wa Nairobi, Beta Antone, Rangi wa Kathenya. Kazo chemonya kirigo mutegeri tanambera kurumira antito chetu nchokerete nyimeka gitagate kuraja na antito nkurokyo kyabebe mutambo. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta purugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na regu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Oreigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Gochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor, Njorincheke Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu Sacco iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri runruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimo 07111038000 kana info@yetusacco.co.ke kana www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Katho chemwanya kirigo mutegeri gweta na mbere kurumira nteto cietu tugichokera kiaba ni kiujurite nturene ya Kamweli-ine Igembe North Kirimathiko Jamutana umwe na ritwa Henry Thuranira Muriuki ora waragirwe ni maitha kiumia kithiru ntere cia amwathi ni aria barabarite mathikone jaja bonekete kuingirwa anne ni muthuro bakiorota atongeria baria mubunge wa nteriu ni kiria bakugate kubanganya kinya ate kubangania kinya metho bubujite ndi mpithukiro cha magita kwa magita na ikuo bionekete kuongereka nteriu kubania na wamba bwandithia Dennis Mugende na kurikithia.
ituria kiba na maithorire kunikite ntura ya kamweri-ini wandi ni amwathi gicigo kia ubunge kia Igembe North akariba kiurukia umwe wao uria ni ene ndinduranira Muriuki uria kwirikana bari na bangi bana bora irwe ni maitha ndiria badiriti ng'ombe bori ni anjaruine na kuringana na arethi bariuga endo bau bao batinde ngigo kwa kana bangi batantatu bagurarua ukethwa ni bonere utethi bwa thirikari kurio batu atumete kuma kamweli-ini weta bwazo antabororoto chendisi kithirikari atuna kabisa utege ntonto kiu nonto kera kulo chendisi ndwere yanjerie ndo wanda anjaruine yanjerie tha 11 bariki ote munene wa bori utanjiro timo sibidi ketuo kia arandi yunje bulo kako tukere de moro kinya iyo ndo boro chabu chabuta eunde kaikena kaiwanda tende na wati yafikiria ndo bage ya 70 kuya ng'ombe zikare Kenya kusaidia 60 wa utolenja daungo tabulo na iyo ntorongo na ng'ombe jo ya kule zikaro ndo untuba kelo kere yana tukiona na meto o wikanda aidie yani nate atawezi nate tumpo kunya kutevya kana tutumbo za India mbati lakini tukia kwa nuku kwa kethe kwa anto ba tuviatile ba tuwe teduka mbati tutone nyake to thirikari monka onto win ndo kwerwe da mwanja ndanda yoni ambulance na radhi hata tuegelerua tuko mochie niamba bainge yetu areanto 17 toajio to kwethia to ainga thimoto ya ko wangare thirikari ya thaithano turathi kuma themwe tukia ngole ya bato ngele ka anto batetu na bateta ngombe Inspector ntukuye akeya kweya kuchukua akeya kolitaonda asigare bato are abo bae na asigare manayana pakaunti ya Samburu na Isiolo batwera bitu aterete ni onde ritwe ngombe cienu ichoge anto baba na ngombe cieto batito baminya bonde otewe na ngombe totoko minyari to yake na rethe no teko ngombe teko minyo baba na cio nduno ndo wachione nebo kuma kono tweta tuone nebo kaura ibyo bito meta ngombe ciora eneri na ria ngombe ciake na ngombe ciake cietere na ngombe uci yake kia gothia to itethia na bake lakini nyogero amwambi tethomete mwana athirie kuma nazare mwangalirie kilasi 8 na hata secondary lakini ngombe hizi aranda no thomete mwana barita nambe na kwathira ati ng'ombe iria ciirwe ciari nkruki ya 500 na iri cokete ni intare ibathuri muno ni atongeria kuringa siasa cia urongo bakiuga ng'ombe ni cokete muyumbe wegembe no thitha ituria imashimwa o kaitumu na kuwa muyumbe tiko kwa tu ndeko kutale na antu bamurea bego bainge no bamurea maziko no ntokwa yegwamo wonire ndi na muthuro uyu ntoka mbisha na rumiroro egwa ng'ombe itachoka ukiaguria percent ya 500 K70 ni karibu 40 karibu 70%. Ng'ombe ite 70%. Yogo merio atoicha jogera ko toshethera wego twangira. Wagagia bokaria ntereneji bariuga ni bonete mbini na obwite na mbena kuingia ntureneji mantu bakuromba thirikari ejukitaga ria mpui ni kwithwa ni ntura itukarika. Thirikari ni raya ni totethi wa family ngrimana ile. Sawa na mungathitira nkorumana. Na ndo baba ro kwa mwashua ba mwera tibo thaka bwe taworiku. Koko retera anto ngrimana ile o aje cia kungiriza no cia kwengerio family. Unaleta pesa ya serikali peke yake. Kando ba mwathi tutaringeta kura. Kinya twetho amuringire batano twinagi yetu isawa na ikankua na tukaria kuma rwa yo mbi barende twaria ro tutenda gwethe nteto siasa na ndo beto bate oro renge tukanda mane moko inspector gome muntu agayo twakilisa tweto siakilisha twengwa tokera gome thina cia tweshimiane kila mtu afanye kazi yake. Twaringa kura tuko kuitwa kwere no twitwaringire tuko Dennis Mugendi Weru Njumaa nturene akamweri ni mutuati wandi ni amwathi Igembe North
kaunti ya Meru. Munini wa Rais Rigathi Gachagua na atongerea bange kathomba thirikari nenene ni bakinyite mamburene ja Sacco ya gweka muthitho ya solution kenda gukungwira miaka 30 ya kwithirwa iri ngugine ni aria bakathite kiri umbani bwa Sacco eje kiri gutungatira customer agitariria mwerekera ja thirikari jo gukiria Kenya. Solution Sacco nandi ni kinyithite miaka 30 ya utungata onto bura butetherete kiri gukura na kuingia kwa customer bayo mwanka nkuruke ngiri 30. Muthuri Muriuki Solution Sacco ni ukaya kiatho gyo kungira miaka 30 kuma kwambirwa kiri kiatho giki munini omutongire mungu Rigathi Gachagua no kai mugani wa gitio aronga gavana Miracle Mwangaza gavana wa Laikipia minister uri Mithika Nturi omantu jegi wandorithie Chelugui na mona atongire bangi. Na kwa hivyo tunafurahia tukiona ya kwamba watu hapa Meru 27,000 members in this society. That is a serious statement about the strength and the stability of this Sacco. Sana kusaidia serikali yetu kupatia watu wetu nafasi ya kupata mashamba mahali we can be able to do affordable housing. Na kwa hivyo yale mashamba wamenunua kule, mimi ndio na leader na nataka kumhakikishia kwamba the land that you buy, any plot you buy in Solution Sacco, kule wamenunua pale. Mimi nitafungua hizo mabarabara, nitaweka siwa na nitaweka hata sitima tutaweka kule. Na Mount Kenya East, upande wa West, Sacco zao za Nyandarua wako ndani ya hiyo platform. Ukiangalia Kakamega wako ndani. Lakini Mount Kenya East yote, kutoka Mwea mpaka Meru, hakuna Sacco yetu iko ndani. Tunaomba yetu ya Solution Sacco, Mheshimiwa Naibu wa Rais, iwe ya kwanza kuingia ndani. Na tongire mwanya barapo karekano giki betha bakigonga Sacco eje. Jambo moja tu niseme, sisi tuko kwa Solution Sacco na tunafurahia, kusema ukweli wametufanyia kazi kubwa, wamepanuka, wameajiri watoto wetu. We are members and we are here to celebrate 30 years of our existence and being the beneficiaries of this huge movement. That success has many fathers, but failure is an orphan. And the reason why we've gathered all of us is because of the big milestone made by Solution. Your Excellency, this Sacco is a shining example of the positive impact Saccos have on individual lives. Wengi hapa wamenunua magari, tumeona kwa runinga. Wengine wamejenga nyumba, wengine wamenunua shamba, magari, mabikipiki na maduka kupitia Sacco. Hii ndio njia ambayo tunataka kuamusha wale wa chini na kuleta hapa juu. Minister uri Mithika Nturi akiwinyi balitia Sacco eje nikenda omba kuthogitethera kimanto jegi urimi. Kwa hivyo hii Sacco yetu inasaidia wakulima, iko na product ya kushalishaji wa chakula, iwe ni mahindi, iwe ni maziwa na mengine. Kwa hivyo this Sacco is really in great support of the great agenda of the Kenya Kwanza government, and I really want to thank them. Kumania munini wa Rais Rigathi Gachagua augite kaunti ya Meru no monge gunike na utongere bo Kenya Kwanza araugite nguruki barabara cionthe cia kwa mikagita kathiru kagita kana ni baketha bagikwamura no ndibekirite mbeca cia budget cha mantu jaja. Mimi nitakuwa hapa after every month, mimi narudi. Nikikaka ninarudi. Lazima hii Meru mfurahie na mjivunie serikali ya William Ruto. Kwa sababu nyinyi wa Meru ndio mlituingiza katika ikulu. Na mlitupigia kura 100%. Mlijaribu kutishwa na system na deep state, mkasema hiyo ni upuzi. Mkaweka kura yenu kwa William Ruto na Rigathi Gachagua. Nataka niseme asante. Budget ya mwaka huu tumeweka 250 billion ya mabarabara. Kwa hivyo zile barabara zilisimama hapa Meru, makontrakta watarudi, tutakuja na rais ndio hizo barabara tukamilishe. Na kile mando ja kimira kemira munini omutongere mugongo uga uju. Hata mambo ya miraa tulisema pale Igembe na pale Tigania, kwa sababu nyinyi ndio watu ya miraa. Zile nchi ambaye zinanunua miraa tutaweka mabalozi kutoka Tigania na kutoka Igembe waende watafute soko ya miraa, kwa sababu ndio wanaelewa mambo ya miraa.
Na tumeambia wale watu wanaongea mambo ya miraa waachane naye. Miraa ni cash crop. Na ni watu wengi sana wamesaidika kupitia miraa, si ndio? Muthira ni manzage kisiasa akiudia ngavana Amiro kagitaka ona kinya kitharombete kwire mtu kiumbe etho agitoya kamekeudie nikenda betho bena mwito jumwe. Sema huyu Kawira alichaguliwa na watu ya Meru, wacha tuungane tumsaidie afanye kazi. Tulifanya mzuri. Lakini sasa wewe Kawira wacha toka huko kwa independent, kuja ukae kwa UDA ndani tukukaribishe. Wangapi wanasema akuja kwa UDA? Basi angalia kama na maneno ya watu wako. Ulitufungia siku 3 ukamaliza siasa. Kama kuna mbegu ingine itaanza kuchipuka hivi, sisi kama Solution Sacco tumesema tutakemea kuanzia mwanzo kwa sababu tunataka maendeleo. Ondi rais tetete na mbere na gutaranto itene mwanya county ya Meru neonekete guketha boka thakire itebi na ndi ura wari mubumbe wa Gembe North na warujera gitiki kithurano ne kithuru Joseph Toiraki na tarita mukariri giti wake amagutegera imera New Kenya Plant Health Inspectorate Service na we ura wachindura gitene KMC ward ne kiegoi kimathithibwa atarwa kire bodi ya nyomba ya nteto thirikari. Felicity Biriri ura warujera giti kya mubunge wa Ekurumiru atarwa kire Waterhouse Receipt System Council tamukariri giti na Daktari Geoffrey Rukunja atarwa tamu member wa erekere kire Tana Water Works Development Agency. Kirenta toinge nandi daktari na ringi mutaaramu wa nabari na ekuru kiri mantu jao chiari ni bore chiachari batigaire anabao baraba kugwata iu ni bakwamukira mataro no tungata barabo batere kumakiri sibitari akiari daktari Muthoka ole ni daktari wa mutaaramu wa mantu jana ritore chomba gynecologist au gete baba inge ba ana baba ni bethagiro bari ugwati ne bakewa ana ni untubangina batabaikiri sibitari kwamukira moritani na mutungata jaja. Kiri kwenja na kununka gwetu tandiki banthe to muthenya we munthi turebithira kiri cibitari ya Chogoria tukiendaga kumenya megio ciari na muthia ni turebithira kiri matanete wondia cibitari nu. The most common condition ambayo tunafuatilia hapa ni kujifungua ambapo zote most of the time kila kitu inakuanga sawa. Kumenya mathina marama kuringithia ekuru na buraba omba kwithirwa bake mathiria ndeni ya gicigo mbunge kia Mara kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya Kenya ngima. Ukethira mwana ai pregnant lakini ukethira mwana u kuma mimba ile nini mwanka agakinya tam ukethira mwana u atakinya clinic. Dorin Kirotiora no murugamiri wa wandie ni amatanete ariuga mona kwithuru ibatungatagira anto kathumba abatari na mathina no amariko mathina mari ogonkutho no gatuika ukethira aciari bae bamoka uja mtu akituga atamenya ketho mwana aye pregnant riu no agatutu aciari taba anto aka ukathikagiria mwana waku ukanagirana na mwana waku ukamwira tumantu tumotatu kenda kurigiria marie mekananda cia twana tonini turatugijaga mathina mono bathi cibitari ariuga ibwega muciarua mwekuru akethagirwa ari akubi na mwana wake kana mwaro wake gwa kagita kenda rirakona thina baomba kwaraniria kenda ri mwana ora gatuka na very free na mujiari u na kuma au nukona ri mwana ora atuka kwa pregnant akaomba kuthingatirika inya clinic Bwankirote butakogana aturari kana ndagitari Michael Muthoka aura no erutugu aro ciari kiri cibitari no akiuga gari mwena rimwe kurupa bakinya cibitari nu bamwe ibethagirwa bari bacerere kana gukurukia kagita kuthi cibitari. Mama ambao wako wajawazito ni mzuri wakati unasikia uchungu imeanza kuja, kama mtoto achezi vizuri, ukianza kuvuja damu ama ukianza tu kuona maji imetoka. Kwa hivyo ukikosa kuja hospitali mapema inaweza sababisha hata kumpoteza huyo mtoto. Sasa zingine leba inaweza enda mbio sana alafu upate umejifungua kabla ufike hospitalini, ambayo inaweza kuwa hatari
kwa afya yako ama kwa mtoto. Njira cia kubanga uciari ikirie kurubara bage na twana kuma kiri cibitari nu mantu mao mari ogonkutho muthoka arabera njira iria itabatiri gutumika kagita kubanga uciari. Kama county hatujaweza kuembrace njia hizi za kupanga uzazi ambazo ni safe, na shida hiyo ni hiyo inasababisha kuwa unaweza pata mimba ambayo haujatarajia, na pia inaweza sitisha shughuli zako ambazo umezipangia. Kuna wanawake ambao wanatumia hii pill ambayo mtu anameza mara moja kwa mwezi. Hiyo si njia mzuri ya kupanga uzazi kwa sababu haiko approved na inaweza sababisha madhara ya kimwili. Tukiaragia waino cia kubanga uciari cibitari no eragunika na itanda nkurukie kana rimwe ria 50 kuma kiria chore ba cibitari inu. Hizi vitanda tumeweza kupata kutoka kwa partners wetu ambao tunafanya kazi nao ili kuimprove quality ya service ambayo tunapatia wamama wa area hii. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara, mbitagwa Mateni Mogambi. Biashara barabaritagira ngugi thokoni ya Mwojo erere wodi-ini ya Mwanganthia bari na gintu gia gukenera na boni nyuma ya thoko eji kwambiriria kuthongomwa. Au mbere ya biashara baba baugite batitikiria kuri ogoti ni kuthuka kwa thoko eji indi nandi ngugi ni ambirite kuritwa kutetho bubu bumitakiri thirikari kaunti ya Meru gukurukira MCA wao no Njuki Mugambi. Nyuma ya kiriro gikinene kia biashara bathoko ya Mwojo wandi-ini ya Mwanganthia kwegitarira ja kwithira bakiuga thoko iu ni thukangi muno na ni batejanio ni atongeria bao na kinya kwithira bagitiga kuri ogoti ria muthia MC wa uku Njuki Mugambi ni bagwatanite na thirikari ya kaunti ya Meru kubathondekera thoko iu amwe na tujira turia tumithiurunkirite uria bugutega narua ibo kuona nama thoko in progress ya kuthondekwa no kwana itweturite iturathithia labeling twacoka twetura maram niyo kwa compacted na ndi ni thongi kabisa na ndi kumane na thoko eje kuthithwa biashara baune bakwirigirwo gucokia njara kiri thirikari na njara ya kugita ogoti onto bore MC Njuki ugite akeja ntuko ya thoko ya Jumatano kurungamira na gutigira biashara baune bakugita ogoti aria rombete onto bubu kethira bugikirwa siasa na twibera kenda tumba kuthirwa nkuruki itu tukwenda gukiria kuthurania ogoti ndende Mwanganthia ward na ndugu oju ntukirinya guciangatania nonto mba Jumatano tukiambiria kuthurania ogoti twi market ya kamite market tubangi ne tuga muntu ronde otuthurania ogoti akethronite sheria na tukaromba Mheshimiwa Njuki bena gavana benya na askari bakanju kenda muntu rote utikare ogoti ete akathitangwe na sheria irio thoko na ndi kubwa na sesira batareaga ndebera kwanjiria Jumatano no ntwire thoko iruguragwa banjiria kure assess na bare assess irio tukombos kuma thirikari na kwene sangabana na revenue rega koretwa ne kenda twaka shend kithoko eje tumiriga na tumithithia ya modern market baka ibara boreta siasa ko boreta siasa iguru thoko baruja eranto bebera bakarea thoko na maajabu bamwe bakarite otongerie nebo mianke 10 ende thoko etwere na tiri otuwethithirwa na nindera nto beto utemaendeleo jomba kuthithwa ketho batekore ushuru muthiene Njuki na ugite thoko eje no ya mbere kiri uthurania bogoti kenda biashara bau bakethira bagiakirwa thoko ya Kinandi arenya kuga kuri na mitaratara kubanga ya gutigira thoko iu ikeja kwa ntuko ijire kiri kiumia thoko turenda itho i modern thoko ye settlement and then no promise anto beto ikethirwa it is the best na to atuka the best in terms of revenue collection
ikiwa second best in Central Imenti. Ngachoka shirikiana na komiti ya thoko eje nikienda tuongera ntuko cia thoko mbere tureja Jumatano akikiumia rimwe nitukona ntu betu ibakuinyirwo muno na ndi turenda kuongera ntuko ingi at least tuja kiumia jairi na tugakarandhia komiti ya thoko tukarendi na ofisi ya revenue barabeja kugitithia nikenda tumba kuongera ntuko yu kuma mujo wa ndini ya Mwangandia gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera ndeto cia Weru Njumaa kwa rietwa ni Mutungi Kare. Akariba kama nyangu Tharaka North ni bakuromba ũteithio boithima kuma kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Akariba baugite thini ya roje ni untu bubainyiretie muno nandi bakiore ũteithio bubu bukabakinyira na ni bakuromba MCA wao uria ni Sylvester Mutwiri kuthikira kithiro kiao kiri gavana Njuki kienda bomba kuritwa thini ije roje Paul Kabithi ena chotariria. Akariba kamanyango wa dini ya Gatunga Tharaka North bakoramikikira bakugikenya mara kiraba ithagira baikurukira kinene kigogia boruje nterino araba kire batheretie bakabaga ngendo inda abathite kuthugura roje muronu wa Thananto ni atuthinite ya rojaga thirikari ino yetu ya kaunti batutuchubira nuntu turumaga tukathi Thananto tutie turia gitaria twagitie rui rwa domura rwa Kathita ituinyagirwo muno kuthitha na ntoro ntu kilomita 6 China chaindi ntikona bantu tona abantu akube wathi ba Grindongo ukathi bantu araya wathi ba Kalambaka ukathi bantu araya wathi ba agaka kwandu ukathi bantu araya rimwe aciari batikona mbeca cia kugura roje rwi na thina nuntu twigura roje mutungi umwe ciringi 5 roji rura kunyuithia roji rura kubura nguo rwana rwetu rukiya rimo ruria rukinyangite nguo ciena rukobwe gwatugio sebu mutungi umwe kame citungi jiri uburira kana nguo ukethira nwango karara na buta roji naga rwa kugura rurite tuthina muno kuthi utakuraya mburi ciongo itiona abantu akunywa ituthina muno ndi tukuga muthomi Njuki na twegirie kiawa twinjire chirange na twenjira roje kinyarwa kunywa nonto kinya roje roreta kinyana no barara neura no roje rore akubeaga irwa kwa batere rore akube aria ta mtu atena mbecha ino igagwa tugikurukira thini nyingi muno sana kinya tio wekoro wegagwa kinya tukimeno na arume betu kwigwa turirwa tutikwiria ikwagia roje kithima kiraba ikiritwe ntereni batirwa Gatunga kaigwa kina goro enene gitumi kiri kwithira mutungi umwe baigura chiringi 5 gwanto kiawa taturi bakura baba kwina turagi no ntunkona ndaba peria roje no nyunga atigona kirumi kwengai yenga bakune ngabera ngaburira kirumi egu roni keya aya nkiona inyunkuthia chara no tuona nyutige ntumbona roje ni rukunywa kinya thirikari ino yetu ya Muthomi Njuki tafadhali batwinjire roje kwa gwingi na chiringi nacio inyithanyithwe cia guta roje na kabare atagura mutungi jiri chiringi 5 endi ogubeia muria rore nkona ere iguru muno itonyithirwe na ikitonto gukurukira MCA wa Sylvester Mutwiri barutite mbitwa kiri gavana Onesmus Muthomi Njuki gutigira na kubenjira ithima amwe na cirange ntereino ndi kugura twigwe kia thirikari ba Muthomi Njuki batwinjira roje tonerwa kunywa na kundagia mburi nontu naga mbura ria yurite tutiga tuchukumete mburi waino mburi ciatu cio turithagia ende mburi ciaga roje ciambiria gukua tithina ndeitwinio wetu bakenderea gutaga roje ende roje rwetu nuntu bakenderea gutaga gwogu beruta ende oguro tathirite Thananto ria Thananto ikabwa kaigwa twina thina nene muno nuntu chiringi 5 kuoneka tugura roje nyamura rorwa Kathita ukaigwa yena thina muno kwoguo ende mbeca ni nyie nuntu Thananto yo no ikabwa nuntu tuthiete ta 1 August Thananto yetu ikabwa na tukaigwa twina thina muno ya roje twigwe kia thirikari ba Muthomi Njuki batwinjira roje tonerwa kunywa na kundagia mburi nontu naga mbura ria yurite tutiga tuchukumete mburi waino mburi ciatu cio turithagia ende mburi ciaga roje
ciambiria gukua tithi na ndeitwinio Nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Beto Paul Ogwakabithe. Arimi na biashara bakimera kiamira kumantere Chegembe ni baugite ni bakugwata mbaru ugoti bakimera kiamira indi thirikari ni batetheria kuthiria makatera zara betha bakiwetia mbia kirimira ndira ja kinyandene kini kiandegie na mono ene nkurukini bakuria muchemonio jo kwariria kimera kiamira jo thithwe ntere Chegembe. Marion Karugi na ripoti ja. Nyuma ya riboti kumira ati arimi na biashara bamira baraba ikasia mira nthi ciaome kwithirwa bakiria thirikari ya Kenya ugoti bwa thiringi 6 o kilo ya mira na barabara eta nthiguruni ya Kenya kwithirwa bakiitwa thiringi 6 o kilo kwambiriria mweri wa mwanja na ntumo kumakirirwa ngirwa nthiguruni ikionania mawatho yayambirite kurita ngwe itaria wathani bwa waziri Mithika Nturi riu bamwe ba biashara na arimi bamira ni basumirite kuwa buru ni bakwata mbaru italia ya kuria ugoti indi kwithirwa kwina mutaratara yumwe ya kirimari boni kende kuthiria kateo sibamira barabara ya siambete kianne kia ndege na wikira mbete isi ondone bio na murimi akabishana na kurea tax. Number 1 ni turea tax ni okenda riu tumea kuria thirikari kiuria na ata yututethia. Number 2 tax tuthira twina system ire kurea tax na system imbea kwithirwa mbesa ira tukurea kithira ni 11 tweta kuibwa kuingi kuitwa airport ikurewa cash na ta customs tutamenya kuingia customs kana kithe freight charges na ikurirwa cash airport ni ciambi ni turi levy yero ni 80% ni kithe ni percentage fulani pa kilo lakini tumenye wirita ki government direct kugethira kwina muntu kiumbe uciita government arethira ni mukubwa kana wethirwa akirijaira arimi kiondone na are airport miraita kuongelwa mauri yangi ate kumenyo ni mbina whereas ni riro levy ira yinambi ira edit program le thirikari inde turenda kuwa itu support mantu a tax nikenda na turia tukethira twina kiuri kia kuria thirikari twithira na twina njira yo miuria nontu yongwa ni ku benefit ki urimi ubo heto bamira especially barabara mamira itu watanire twinde na tukarea mantu ya kuita tax itu watanire nikenda tugomba kwithira tukiona utethio kuma kiri thirikari bokonia mira ni arankuluki bakurombarira kukethirwa kwina misemanio ukonia mira ni thero ikibwethika milioni ya yembe na arakimira kiki andawa na wingi nikenda bethro bakiuria ciuria bira bikubainya na bombote thuka urimine bo kuromba musemanio mira ibatere kubangirwa yembe nikenda na atue tutanga tuwa thina cietu ira ciokonia mira ora anarimi bakawa baithetere ana nitwethira nitukumba kuria na nebeto na tatumba kwethia kenda mira yetu ikura kitha ile vira tukwireka itwe mira kutwika ni witake government ora twerwa ni umoshi yetu kutwika utebinge tuketha tukenda wana itukumia tunenya CS yetu na itucokeria ruto nkatha muno totare CS aumete na aimurimi omira kato muromba olele mantu ya ari na viongozi bonde kenda omba kuendia mswanda yo bomba kuendia mswanda yo parliament kenda wakaribetu barabara bambira kana rimbetu bambira bombo tethuka na kumana kimira kikyo kwa tuika kila kimwe kirithira kikiri aswa thiringi 30 kwa tuika itondo kimwe kana kilo imwe mira ikethira kiri asu thiringi 3 so kenda mantu ya yonde ethira clear na antu betu bethira be tikira yani bakiwatanira na nteto ire na wari rwaru ndero kwamba kuthira ukiendelea ituye na mashinani kana tubwithi musemanio tuina hoteli cia kwana yembe utina hoteli embe aburu yomba tumba kwa accommodate antu bamira tumbe kuthira tusemania na tumbe kuthira tukiaria mantu yara ya kwamba kuthira yakiguna kana yakiukiria murimi omira itukwenda MP betu na barabonde bakusigana mantu ya mira bujuki mantu ya serious sana nonto orabo zethayo no bwo bange baturo zethayo bwana mnatusumbua itukwenda babwe bujuki mantu ya mira serious na itukwenda bira mbere bibati kwarirua na ata murimi omira atethuka nkiripotera Weru Njumaa kumembe mbeta Marion Karugi wa Kenywa Mutejanto na njira indi kungucokeria nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatanira na bauti nyumekagitagate kuraja ni mubango jwa Njumaa Sacco geta kuraja bitagwantinyari Kenywa monaniro mathithio karisindi karuiba